En av litteraturens verkligen stora egenskaper är dess förmåga att skapa nya världar och verkligheter bortom vårt förnuft. I Girdir Eliassons bok Mitt liv Triana möter vi pojkar och män i omgivningar som är vanliga och bekanta. De är ute på sommarstugan, de är hos mormor, hemma på promenad. I dessa vana miljöer utsätts huvudpersonerna plötsligt för någonting ovant, ödesdigert eller kusligt. Deras tro på det realistiska utsätts för prov. Dörren till en annan verklighet öppnas. Mitt liv Triana är en samling korta, gåtfulla berättelser. Varje episod berättas av ett jag och skildrar närvaron av någonting främmande. För att ge exempel. I berättelsen Bokhyllan bygger en gammal man om sin bokhylla till en kista i vilken han lägger sig ner för att dö. En man som är nyfiken på ett förfallet hus förflyttar sig oväntat 70 år i tiden i hus nummer 451. Tevattnet, som skildrar en mormor och hennes barnabarn, två pojkar som gått och grävt i torvgraven, präglas av en stark närvaro av det outsagda. I djuret ska en man och hans bror begrava ett oidentifierbart stort djur som plötsligt, jag läser får ni veta. Ett återkommande drag i Girdir Eliassons texter är atmosfären av ensamhet och isolering, så även i Mitt liv Triana. Ofta är personerna ensamma när de upplever det mystiska. Om de råkar vara tillsammans med någon annan är de ändå ensamma om upplevelsen. Den andra människan är upptagen av någonting annat. De märkvärdiga händelserna sker på natten, i sömnen eller i skymningen, när man inte är herre över sig själv, rationell och kontrollerad. Eliasson har kallats för den anorektiska isländska författaren. Hans böcker brukar inte vara tjocka och mångordiga. Också berättelserna i Mitt liv Triana är till utstuderade knappa. De är klara som nytvättade fönster. Här finns inga svulstiga bilder eller granna symboler, utan en ytterst fokuserad, nästan minimalistisk skildring av det uppenbara och vanliga, som sedan förvandlas inför våra ögon till någonting obekant och kusligt och får såväl berättaren som läsaren att känna oro, förvåning, även skräck. Och så småningom så inser man att det främmande är just själva, och det är det som kommer till uttryck i skildringen av det obeskrivliga. Dörren som står på glänt i Eliassons täta berättelser är med andra ord även öppningen till det mest undangömda, hemliga och förträngda i oss själva. Mitt liv Triana är ett äkta stycke isländsk surrealism. Kanske människans förmåga att fantisera är det som sist och slutligen gör henne till en människa. I varje fall skapar Eliassons fantasi litteratur som fascinerar och oroar. Jag har den stora äran att få presentera vinnaren av Nordiska rådets litteraturpris 2011, Girdir Eliasson. Háttvirta samkoma. Aldrei hefur mig grunað þegar ég var unglingur að lesa Klakahöllina eftir Tarju Vesas og Vonin blíð eftir William Heinesen að ég ætti eftir að standa hér í sömu sporum og þeir og aðrir ágættir höfundar sem hafa hlotið þessi verðlaun. Ég held að engin höfundur skrifi til þess að vinna til verðlauna. Flestir skrifa líklega meðvitað eða ómeðvitað eftir mottói Ralph Waldo Emersons að það að hafa unnið verkið séu næg verðlaun í sjálfu sér. Hvað sem því líður er það með gleði sem ég tek við þessum verðlaunum hér í dag. Starf rithöfundarins er einmanalegt. Áratug eftir áratug situr hann einn og reynar að grafa upp úr eigin huga eitthvað sem honum finnst endilega að þurfi að komast á blað. Og það getur stundum verið erfitt fyrir hann að telja sér sífellt trú
að það sem hann að gera skipti í raun og veru einhverju máli fyrir aðra en hann sjálf. Ég held að geti sagt með nokkurri vissu að í bernsku minni hefði það verið nokkrar skandinavískar skáldkonur sem vöktu með mér hálfdölda löngun til að skrifa. Selma Lagerlöf, Tove Jansson, Anne-Kat. Westli, María Gripe, Astrid Lindgren og Sigrid Undset. Mögulega ásamt hinum óþekktu höfundum Íslendingasagna og þá sérstaklega Grettissögur sem var mér hugleiknari en aðrar sögur vegna þess að ég ólst upp í Skagafirði á norðanverðu Íslandi þar sem Grettissaga gerist að stórum hluta. Það voru þó kannski íslenskar þjóðsögur umfram allt sem kveiktu í mér. Nokkru síðar kom Knut Hamsun til Skjálfanda og kynni mín af honum hafa líklega ráðið að úrslita áhrifum þá stefnu sem ég tók. Annars fróðlegt að hugsa hvað það sem raunverulega veldur áhrifum þegar rithöfundastarfið annars vegar eða starf listamanna yfirleitt. List ekki það eina sem hefur áhrif á mótun listamanns. Ég held að í því ljósi megi skilja hinn frægu ummæli Halldórs Laxness ömmuna sem sé nauðsynleg hverjum rithöfundi. Hann átti ekki aðeins við að þannig sé miðlað sagnaarfi fornra tíma, heldur að það sé fólkið sem stendur næst viðkomandi einstaklingi sem mótar hann, jafnvel umfram allt annað. Auðvitað verður þó engin rithöfundur án þess að lesa bækur og það mikið af þeim. Mark Twain sagði einhvern tíma að hann hefði engan áhuga á höfundum sem hefðu skrifað fleiri bækur en hann hefði lesið. En allt lífið verkar á þann sem hefur óljósan grun að hann eigi eftir að feta svokallaða listabraut. Samlíf við land og náttúru, fólk og dýr jafn mikilvæg og sú menntun sem borgarsamfélög nútímans bjóða upp á og reyndar byggir öll sönn menntun á þessu þegar grannt skoðað enn þann dag í dag. Þegar sú stund rennur upp að borgarsamfélögin hafa fullu gleymt uppruna sínum voðinn vís. Undir allri steinsteypunni ennþá vond. Ég vona að heimur tækni og svokallaðra framfara muni aldrei yfirskilja til fulls að lífsmagn sem skáldskapurinn býr yfir, lífsmagn sem skipt sjálfri jörðinni. Ég þakka fyrir.